To su bili mladići, borci, koji nisu znali za strah i nisu znali ništa osim nema nazad, iza je Srbija. Mir, stabilnost i nezavisnost, to su tri stvari za koje se naša država zalaže. Kosovo i Metohija jesu neodvojivi deo naše zemlje, ali opet ponavljam, ljude koji su žrtve i koji su dali svoje živote za nezavisnost pre svega Srbije ne treba da zaboravimo i to je naša obaveza i obaveza generacije koje dolaze.